three pula bangke Hamren Girls High School lo jo don marli achu tanang paklang tang lo bon se tami non bang lang thui pami noi dei ho jo school building ek taki mi lo rong ching don a phil lo la bangke long liang piang long lo tang ho rong ching don pen rat pen check yang long lo ha la thek long lo bo ha la forest sign board thek long lo bo jo hodi hala dak pai botanical garden lo bang picnic jo bera dim lo hap kuan lo na tuke jo aku ko ang Anglong son kali lo non ke rong ta gobi si et hip lo ja ho thek long lo bo ge arthe ma bagan ma tidi nipo tum pachem laplo jor laplo non bang muning ge gobi si e ik po to hola ekdom round chen lang mi pik la so long le tidi he lang ha jo finally we are in the farmland. I have shown you in the last previous vlog. Now we are going to the farm, so I want to show you what is the latest changing in our farmland. तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ फार्मलैंड में. अभी नया ब्रिज बना हुआ है तो वहाँ देखने के लिए अभी जा रही हूँ. चलो देखते हैं. तुम अपना लिली के वांग होत लद्दाख हामरेन के वांग होत नंपा क्लांग पोन इकलो जेनी तुम ओकिसी ओक लांगटेंग के वेक नॉन लासो लांगटेंग लोंग हला दोलोंग हिनो ओलो लासे नॉन बांगे दोलोंग आकी मिसन मार एलो लासी लांगदम ठीक लो ना. Okay, this is the new constructed bridge, bamboo bridge. Hala hai joan ta kuwi lok sik elo ja ha. Ha la kapre kang long bangke ni ong to mang long lo la bangke ni po to mang long lo. Ja ho kuwi si et thip la prang la dakta check lok si do non bangke kuwi si et thip lo. Okay, inaugurate iglo nang ho. Oh wow. Da me pick an. Oh non bangke jo. एकदम इंग तुई तुई होइलो हाला बंके फ्रंग ब्रिज के बान लो मोने तो तुम कोवे एपी का थेमा कोवे बंके ला इली तुम कल्चर लोंग पुनोय आदाम आसार लोंग पुनोय नहक लोंग से तमे यूज ला बंके इसी रिचुअल अलोंग यूज पिक अन आसाम लोंग से तमे लासी ला आंग तोना बिरिता नोना बंके फ्रंग चेक बागान बंके नोना बंके कोवे बागान बनारे लो के लाख लो या सब सिंग रेंग हालो दिनो la bangke ni tu malong le lo hap hala hai thing pia sap so e lo seta me non bangke la hai check do o a join ni hedi check bang si inglu monak lo check bang se hai monak lo si thing pi thi ato la sinon check bang ge jo penang an pa chem si ha pu akung kung chona lo check bang pa bi inke la hap an ni la round channel la so long le bang ta long le thup pu ya thedi inke la hai abang e jcb pen patong nang lang achu la hai jo ta check do pe kama si la abu do kok lo la hai yo check ang tuk ajata bela. Friends, this is 24/7 all the time running water in our farmhouse. ये पानी कहाँ से आया? Let's go and explore guys. तो ये है bamboo pipe. तो it's connecting this way. And वो वाला हमारा थोड़ा फार्म हाउस का 3 वाला टॉयलेट है. देखो, from here they have made plastic pipe. Let's follow the source where this water comes from. So the water came from this jungle. Filter and drink this water because see पीछे में पूरा virgin forest behind up this culver. It's all virgin forest, bamboo forest, very deep forest. So the water comes from this small spring. वहाँ से पानी निकलते हैं. For drinking facilities, it's not so purified, but still it's useful. You can use for washing. See all those things, all those plants. Those plants are used for decoration during wedding. It was also used in my wedding too. In Karbi, we call it tubong. And all these bamboos, maybe they are cutting it for making fence. So guys, मैंने बहुत roaming कर लिया. तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ यहाँ पे. तो ऊपर जाते हैं. What are the things is there? यहाँ पे एक चौका भी है, स्टोव, all kettles, broom, knife. And देखो अंदर में क्या क्या है, because they don't use it for daily. And this is the artificial rake using in the farmhouse. और यहाँ में क्या क्या है
I don't know, achar maybe. Maybe this is salt. It's turmeric, namak, sut namak, so that they don't need to bring daily. Some old kapleng. So many paneers because my parents are vegetarian. Not much. And these are for working. They are keeping dirty clothes for resting. See, they kept one small pillow also. And soap for bathing. Axe, knife are all there. And when at night they used to lock. So that's all, guys. Bye. I will just rest now. I will just meditate in this silence. Video bangke laan si ington ingkoklo. Nilidak Hamren ke bang series an si tami nang litum lang etlo pusi ning thelo. Dumi thakmi.